Gandi abashema bari mu kwetebekana zortayo president district president naija kuba ari mu rusheme biro ku 12 kandi abateze bakaruru nibashaba kwijo mbwinji okumwakira nyoni akabara twebazanye yesi imbere bana yendo wa MP wanyu hapana ni mwenda ngaha nyoni abara twebazanye abanyashema mwere mureke kunyokorera mu nyomenwa yanyu muhagireki president Museveni muhagireki president nitwe abadeki tulionitereza tulio mu nshiko nitotebekansa okutwamwakire kandi na NRM flag bearers nabone batereza kandi na timu nyekundire na yeriyone yetereza abebemeze nwagira ngo utahakirorwe kwasongwa intambara teroho ahabo kuba batiraho basi eziri kubana zacira abantu omurubero division atito abazi ba Manchester izo bakatera home ground baturaza tagweze jiri hatenye no home ground yoha president yaba kunura banaga muri yankore takwenda ukumvunura kwenya kongera wiraka ahabagamba kubasha bamwena ngumuize twakire president bakuvuga no nupoka mushabe bakuvuga no atika karira ari aba yipisa of 7 yo no bakuvuga no ukibine kino gereki ukamusha mwategereza utakara mtoto mutu arakuria utotaza kuteraka burunga umuntu mweni nyabura koreke musana wale so sinyo baraga muhereza tashemye kushabagarura aho kitwine kumusima beno nishabangu tumusime tumongera pasente ryahare 81 aba begwire na office y'abanyekondire abehire yo kurondera president Museveni akaruru gasha kwa Juliet Charles Sima na Susan Charles Sima